Sveštenstvo crkve bosanske zajedno sa manjim slojem bosanskog plemstva činilo je jedini sloj pismenih ljudi u srednjovjekovnoj Bosni. Sveštenstvo je imalo utjecaj na unutrašnju organizaciju života stanovništva, na dvor pa i na diplomatiju. Oni su iza sebe ostavili niz pisanih spomenika koji se mogu podijeliti u tri grupe: kodeksi srednjovjekovne Bosne, administrativno, pravni spisi i epigrafika. Sa propašću Kraljevine Bosne i prestankom aktivnosti crkve bosanske i spomenici materijalne i duhovne kulture nestaju, pa i kad bi se koji književni spomenik našao u 19. i 20. stoljeću, redovno je pripisivan srpskoj ili hrvatskoj kulturnoj baštini. Ponekad bi se to činilo čak iako je u kolofonu stajalo tačno vrijeme i mjesto nastanka spomenika uz natpis pisara kao bosanskog kristijana. Kodeksi srednjovjekovne Bosne pisani su narodnim jezikom, sa dosta staroslovenskog natruha kojeg su emisari Ćirila i Metodeja nametnuli svim Slavenima. Ipak, u srednjovjekovnoj Bosni taj staroslovenski jezik nije mogao da zaživi. I epigrafika srednjovjekovne Bosne ima posebnu važnost u kulturi Bošnjana. Natpisi na stećcima su pisani također narodnim jezikom, ali povremeno postoji poneki staroslavenski izraz. Najčistijim narodnim jezikom su pisani administrativno pravni spisi. Ovi spisi u koje spadaju povelje, testamenti, ugovori i zabilješke bosanskih velikaša predstavljaju književnu kulturnu baštinu. Narodni jezik je u spisi lišen pjesničkih fantazija i emocionalnih zanosa kakve srećemo u kodeksima, a izbjegnut je i literarni koine, formiran pod utjecajem slavenskih prosvjetitelja radi uvođenja zajedničkog jezika svim Slavenima. Na osnovu jezika kojim su pisani administrativno pravni spisi može se jasno uspostaviti dijahronijska nit od jezika srednjovjekovne Bosne iz predosmanskog perioda do savremenog bosanskog jezika. Iako je velika vremenska distanca između srednjovjekovne Bosne i današnje države, nije tolika razlika između narodnog jezika kojeg su koristili stanovnici srednjovjekovne Bosne i savremenog govornog i književnog jezika Bošnjaka. Pisani spomenici srednjovjekovne Bosne dokazuju da su još u tom periodu postojale ustaljene gramatičke zakonitosti koje mogu poslužiti kao osnova za shvatanje normi savremenog bosanskog jezika. Na osnovu povelje Bana Kulina iz 1189. godine možemo ustanoviti da su sve riječi iz čisto narodnog jezika, izuzev riječi Evanđelije, Dijak i August, koje su došle iz grčkog ili latinskog jezika, i riječi ban, koja je avarskog porijekla. Srednjovjekovni bosanski rukopisi svjedoče da je u bosanskom jeziku puno prije nego li u jezicima susjednih slavenskih naroda je prešlo u u i a prešlo u e. Primjećuje se da se skoro redovno iza zadnje pečenog suglasnika k, g i h visoki vokal prednjeg reda bi, kakav danas postoji u ruskom jeziku, prelazi u visoki vokal prednjeg reda. Stari glas jat stoji nepromijenjen u spisima iz 12. i početkom 13. stoljeća, a onda počinje raslojavanje ovog glasa. Poslije izmjene tokom 15. stoljeća na čitavom prostoru vrijednost jata unutar dominirajućeg zapadno-štokavske fizionomije BH teren se dijeli na 4 dijalekta. To su zapadno-bosanski, istočno-bosanski, zapadno-humski i istočno-humski. Prostor srednjovjekovne Bosne obuhvata zapadno-štokavsko narječje, krajevi istočno od Neretve i doline Drine čine istočno-štokavsko govorno područje, dok su dolina Une i oblast zapadno od nje obuhvaćeni čakavskim narječjem. U srednjovjekovnoj Bosni je prije svih drugih naroda na južnoslavenskom prostoru postojao novac sa natpisom na čisto narodnom bosanskom jeziku. Bilo je to za vrijeme kralja Stjepana Tomaša od 1444. do 1461. godine. Na novcu sa grbom u kojem su stilizirani inicijali kralja Stjepana Tomaša ispisano je Gos Tomas Cra. Pošto je novac bio namijenjen za širu upotrebu u narodu, otud i potreba da se na narodnom jeziku kaže o vladaru koji je taj novac uveo i na čijem prostoru se upotrebljavao.